Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Rita. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak nga ina. Ket ti kapadasak kas may sa anaganak ti inak isalaysay. Barang makaipay iti adal kadag iti naayat adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Rita. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Napartag ka manen asimangpat si Kadindo. Amay, kasta ka kadilatan akan hayon? Amo mo tinakastuya, Rita. Apa yan? Reklamo ka, ha? Talon dagiti anak ta. Kolehiyo kan high school dan. Amudan tinasaya at kan saan. Kasta ti mapan mo ipakpakita kadakwada. Naglisi ka bang dalan ko? Amin mo nga, bagbakam. Apay, kayat mo ka di asika ti sang kadilaw dagiti karuma. Ha? Anya ko marti bibiyang na kanya. Isuda ayat imang bibiyag kanya. Kanayon da ka adilawan, gaputa kanayon ka amabartak. At anya ko ma? Apay, igat-gatangan dak ay itiarak ng inumak. Ay, makaamukan iti biyag mo, no di mo amu ti pabagbagan. Ay narita balasan ko. Agmay-maysa ka manan dito'y bangkagyaw. Idinto tanakitak ti asawam, amayat ti iiladan na ijay balkon ti balayaw. Konsumisyon ko da ija lalaki nana. Pagaw-awidak, ngam di na kaya. Ay, sadot at talaga. Ay, tilang bagi na ti pampanunutan na. Ay, nasaysaya at salaangan no agawid ijay ilida. Mapilitan nga agtrabaho iti bangkag. Anyan tikas ti nana. Inlaklakay nan tikas jay nga ugali na. Ay, win nga rod balasang ko. Naimbag taka ba ulam nga isa kad ti panagbyagyaw kadag iti anak mo. Nasken nga ikagumaak anana. Takas jay mo ti amada. No sa anak nga aggagat, amangan no agbising kami asa nga pamilya. Adda na kaibaga kanyak amat maturog ka nagmalmalam. Itatasumang petak na kailad kapayla dita. Sino man ang tinang ibagakin ka, ta si Pangulat. Dayta ti paglaingam. Naimbag ko no nagluto ka. Saan mat nga rod? Siyak pa'y lang mat anaggapo ije bangkag ti urayom nga agluto. Masakit nga ron ti sakak. Kimaro man ang ti rayumak. Ay, bisit ka! Kasano asaan ako maro day tarayumam? Kaday tala arak tin inumam. Apaan manan. Ha! No di mo kayat ti maungtan. Agawid ka laangan ije balayo. Total, di na mo la matultulungan. Day tala papalpalamot ti amom. Anya? Kastaitan ti ibagam kanyak. Apay, sino ka ti pagkarkarit mo aya? Awan pagkarkarit ko din to. Ngam talagaan na umaakon iti ugalim. Nay, una yun day taalangam, Rita. Ni, apay ka di mare. Naglaad matanday ta itsura, Mare. Kasla ultimo agsagaysay, di mon masangaw. Ha? Wen, Mare, agsarming ka? Naimbag man, ta saan amaumakin ka ni Pari Dindo? Anya? Nagtaer ni Pari Dindo. Idinto asik ka nga asawa na. Nakaluslus siyang ka. Sige mare, adapay papanak. Labsan ka pa'y dito'y tersenam. Nasakit tinakam ko iti day di amare siya nana. Nay, apay ka day, balasang ko. Kasanumat ngamin, ininsulto na. Anya, Pudno matkit di, alos siya nga kun. Ngam, di na kumamat insulton ang akas jay. Tadi na amunoan niya ti pagdaldalanak. ay, una yan tikas jay, nga ugali day jay asasya. Kunam taawan ti aramiden na.
Iso ang masango na ti agpapintas. Ang apay, panagkunana ka de kat napintas. Ah? Nana? No napintas ko adda ko matinangayat kan ko ana Ang apay nga rod ngay, nga awan matimayat ang mga asawa kan ko ana. Ay, Ala, bye-bye yun, Nana. Naibagakla ti kastoy. Gaputa nasa irtirik na. Gapu ka dagiti imbagbagana. Ngam, ala, sana bali. Agmaw-maw tumula ang daytoy. Nanang, amuyo ka di. At daimbaga ni Nana Sasya. Anya timbagana, anak ko. Saan kayo kano ay amabain? Taapay ka no. Gaputag si sinumbangir kano ti utang yo. Anya. Imbagana ti kasta. Nanang, imbaga na itay limabasak. Dinamag na ngamin no napanan nyo. Kat imbagak anapan kayo jay garden. Kat kunana, rumbang laang tapno adamat kwartana. Kunana, kunana pay. Apay, saan ay amabain? Tag sa sinumbangir ti utang na. Kunana. Anyan ni Marisyasya. Anya kumatiga po na nga ibagana ti kastikan ka. Jak amo ay tiday di atao, nanang. Sung batak ko maiti baribar, ngam binaybay akon Ala, bayamon anak ko. Di mo mula maabak dayjay. Sigurado asikan tumula ang tiag parang adakes no kastaman bilang. Nasaya at tanaranaan ka, Marisyasya. Apay ka di mare. Apay at tila ibagbagam iti anak ko. Anya ko matiam mo na kadagiti utang ko. Anya ka di day ta sasaw mare. Di kan agin didiam mo, Mari. Imbaga na kanyak ti imbagbagam. Adyak ka numabain gaputag si sinumbangir ti utang ko. Apay, anya ko mangay ti bibiyang mo. Ha? Pudno nga ado ti utang ko. Ngam kaasi ti apo, makabaybayad akmetlat na oray kaskasano. Kan may isa, anya ko matibibiyang mo. Apay, tultulungan na kaya nga agbaybayan. Nagturad kan amakiapa kanyak si Kalo siyang. Di nakman pagsasawa nakaslaawan manaknakam ko. Talagang awan manaknakam mo. Gaputan no adanakam mo. Di mo ibaga ti kasjay kadagiti ubing. Amom ka di ang mabalin adakas ti epekto na dayjay kadakwada. Ha? Agan-anad ka, Mare. Tano maibus ti pasensyak. Di mo ammo ti kabailak nga aramidan. Apay anak ki apa ka kan Sasya sa karita. Kat, isakit mo dayjay at tao, ha, Dindo? Gaputa ka babain ti naramid mo. Naitakid din makiap apa ti aramidam. Kababain gaya man. Ngamdamagan ka man. Asino kadatati kababain ti aramid na? Siyak anak ti apa, gaputad daga po na, wano ti aramid mo. Ti agbarbartek, asaan ang makatultulong. Anya, di nakman pagpungtutan. Da ito'y ti tandaan di mon ulitan ti makiapa ka ni Sasya. Apay nga isakit mo dahi asya, ha? Wano, adda palimod nyo. Ha? Agpudno ka man kanyak Dindo. Makauma de tanga ugalim. Pinanawan kan tupay. Apo, tasi kahapay ti addaganas na amang ibaga iti kasta kanyak. Sige, no pumanaw ka lata. Mamasya. Sige, mabit lang ha. Tulungan ka amang isagana kadagiti gargaret mo. Kat pumanaw kan, itamot lang! Timanaw mo tan ni tatang, nanang. Bayan yun anak ko. Di yun sa pulan. Amangan no saanan nga agsubli dayjay. Nanang, day talag barbartek. Kan agong ungot matlaang ti amunang aramidan. No awan ti arak nga inuman na. Da kami ti pagdasalan na. Ala, bayan yun anak ko. Ngam day titikid daw kada kayo. Sapay la kuma, tadi yuguraan ti amayo. Nanang, Uwan anak,
Dakas ti agimula iti gura. Kan maysa, uray kas di tinapasamak. Amayo lat taday jay. Saan kayo ang naitao dito'y lubong? Nuawan ti amayo. Ay, tisinal it adin daw. Talaga gayam apimanaw diti balayaw. Wan nana, Ay, talaga adin nagpampanunot da ya tao. bayan yun nana. Sana bale, kabailak mo't asuportaran dagiti anak mi. Ay, muwen mo't kit di ah. Inton ibaga nang agsubli iti danam. Ay, di mon patpatyan. Ay, sakit lang iti ulo, ti ipainaken ka. Wan nana, Ay, amo kasan anasayat nga agsina ti agasawa. Ang amno kas kamot laeng. Ay, nasaysaya atin ah. Nakakasi kamay. wan nga rod nana. Kat sapay la kumaa tapag panunutan na dayta. Wan, Rita. Kat no ipakita na at talagaan nagbalbaliwan. Ijay ton nga ipaayam iti may sapay agundaway. Nanang, anya nga tati kayat asawan dyan nakitak itay. Ha? Anya tinakita man ah. Nanang, apay nga tangad da ni tatang ije balay ni Auntie Sasha. Amangan no na pangimatang. Imposible nanang. Katno dada ije unag, amayat ti kakatawaan da. Anya? Nanang. Saan akong nga ubing nanang? Masigurado nga da relasyon da adwa. Ay sus anak ko, di ka agsao iti kasta. Dakis ti agipapan no awan pamanaknak mo. Pudno ti atap ko, nanang. Kat didak ko mamapabasol. Numapukaw ti respeto kadakwada adwa. Anya? Rita, balasang ko. Sapay lakuma, tadi ka makmaklat iti daytoy nga ibagak. Anya day tanana. Ay na, kumpirmado. Agdendenan da dindo kan Sasha. Anya? Ay, dagiti awan manak nakem na at tao. Ay, dayjay Sasha. Ni payla dindo matitinutupan na. Kat dayjay mat adindo. Imbes asulnitan na dagiti nagkurkurangan na kada kayo, saan mat takinarkaro nakitday? Isumit lagayam akas jay ti pananguyaw ni Sasha kanyak. Katnimot din do, kasta unay ti panangisakit na kini Sasha. Ay, tirigat na. Dadakkelan dagiti anak mi. Anyan tulaangan ngay tirik na day ti kasto ang mapaspasamak. Ay, di ka madanagan, balasang ko. Tulungan ka ang mangiyali ka kadagiti anak mo. Basta agbalin ka kuma, anatibkar. Tapno saan kayo ang maapiktaran iti mapaspasamak. Nang runa kadagiti ubay. Amom Rita, napintas ka lata, nga uray mabaybay amon tabagim. Ha? Kasla di mon sa masangon ti agpapintas. Gapot a pinanawan nakakit nga ruda ni Dindo. Kat, apay akas ta ti ibagbagam, Tony. Ay, kuha Rita. Amok akasapulam ti mang paragsaken ka. Anya? Agtaak mo dito anak kasagana, Rita. Sumardeng kan, Tony. Di mo ammo ti bagbagam. Di kan agpamarang, Rita. Apay, di ka kadidumlaw. Naragsakan ni Sasha iti sidong ni Dindo. Isong agkabalaitan. Bastos!
Bastos ka talaga, Tony. No nababa ti pagkitang ang kanyak, nagbidot ka. Iso at di mon ulitan ti mang bastos kanyak. Ah! Anay ko, nagpigsamad tan titong pam. Agin ka ba ilang Madrita? Idinto tamukmat nga agbirbirok ka? Kasla bumtak ti barukong ko gapo iti unget ko iti dayjato ni Nana Loling. Ay, agsaga na dayjay atunay. Tasir mo nakatalaga no makita. May samot dayjay nga awan ti manak nakam na. Anyan ti kastoy. Ado lang nga ruden ti rigat a mapaspasarak. Karkaruan pa'y dagiti kalugaran tayo. Anya ti panagkitkita na kanyag. Bye-bye am ida, Rita. No anya man ti rigat kan panang tagibaset a mapaspasaram ita. Masukatan to iti ragsak kan ginawa. Intun madanon ti aldaw. Ay nanak ko, sa dino ka di manan ay at ipapanantayo. Mapantayo man na nagpasyar, nanang. Kakaisunang awan trabaho mi ita nga agkakabsat. Ay na, kasla masaduta kanak ko. Uray da kayo laengen. Da kayo at talaga, nanang. Saan na bali, Talugan tayo mati usaran tayo. Ang mga numaulaw ha kanak ko. Da kayo latan. Da kayo mat, nanang. Saan lang arudan a sumurot ni Nana Luleng? Saan kayo manan na sumurot? Saan abale? Agsubli tayo matlangin ton malam. Mala. Sige nga rudan. Intayon. Makitam ita, Rita. Ay na, napaadal mo dagiti anak mo. Kat ita, di nakapayan pagtrabahuan. Kanayon da kapayan nga ipasyar. Pagyamyamanak itinamarswana na. Kastamot kada kayo. Gaputad da kayo latamang supsuporta kanyak kadagidi apanawan. Jak amuti aramitan kan panunutak no awan kayo. Ay, gapo, tanapatag kayo kanya, Rita. Ay, kat ita, pagyamanak, taamudak mat atalyawan. Agraman dagiti anak mo. Wala na. Gaputa ka na ayon ko nga ibaga kadakwada. Ada kayo tinakarik na ak iti pamatag ti maysa nga ina. Sipud na ulilaak. Ay, banag, apagyamanak matunay, Rita, balasang ko. Gaputa dinak tinalikudan, itata nasaya at ti panagbiagyo. Wala na. Gaputa kameng kayon ti pamilyami. Si Kamat Gayam din to. Sumrag ka, Agyamanak, Rita. apay. Anya ti masapol mo. Awan. Apay nga rod nga may ka dito'y balay. Ang mga numaamon ni Mariciasya. Kat agsakit tinakam na kanya. Kinapudno na imayak. Takayat ko tiyag kidaw iti pamakawan kanang iti nararamid ko iti kalabas. Anya. Mabainakan ka. Kan umapalak gapot na nasayaan ang tibiyag mo. Agbababawi ak ngam awanan maramidak. Day ti pinilim ang panagbiag din to. Iso nga awan ti pagpabasulam. No tinapalabas, awanan kanyak day jay. Lipatamon. Kat no ti may papan kadag iti ubing. Kanayon kumat nga ibaga kadakwada asarong karanda ka. Ngam ladingitak. Gaputa di da kayat.
Mawata kita, Rita. Gaputa dakkel tinagkuranga ka na kayo. Ngem, sapay ko man, tadumtang tutal daw ang mapakawandak. Sapay la kumadindo. Tano ita, naragsak kami. Kat sapay kumata naragsak kamutan, iti panagdenayo kini Shasha. Babaan iti panagan-anos ko, napaadal ko dagiti anak ko. Kat adamot basit nagbaliwan, ti panagbiag mi. Nagpakawan dagiti tawan ng tagtagi basit kanyak iti kalabas, kat napakawan ko ida. Isu nga awan na pulos ti mariknak asaem ken gura iti barukong ko. Alakastan ket agyaman ak unay, tuy pagayam mo, Rita. Rita pagayam ko, dayawak ti kinatibker mo kas maysa nga ina. Kat sika kuma ti pagtuladan dagiti naganak, amang paspasar iti kas iti nagdalanam. Tapno mabaalan damat ti amin adumteng, aparikot iti biyagda. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Rita. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.